У недзельовим телевизийним магазину поинформуеме вас як члени Национално осовиту Руснацох на схадски пошвецене кадровим питањом гласали о кандидатох за членох Управного одбору Заводу за културу вовеđanskih Руснацох и других управних органов у установох котрим снувателј Национални совит. Odzeljenje Đurđica Zoz Đurđova predškolske ustanovi Dzecinstvo Zoz Žablju 19. maja bilo domašnji stretnucu predškolskih dzecoh Zoz Đurđova, Kocura i Ruskog kerestura. Uvidzice i čast atmosferi Zoz Horskого festivala Karpati u Verbaše, na ktorim nastuplja 6 hori. Hor Doma kulturi Ruski kerestur i Katedralne cerkvi Svjetog oca Mikolaja z Ruskog kerestura, hor Harmonija z Novog Sadu, hor Rozanov z Đurđova i domašnji hor KPD Karpati iz Verbasu, a jak hostci hor jevrejske opštini Hašira z Novog Sadu, bački špivače z Verbasu i špivacki grupi hori iz Kijeva i Ljvova z Ukrajini. Učasti o poljoprivredi prenošime jak bilo na tohoročnim poljoprivrednim sajme u Novim Sadze. Uvidzice i co rusko-keresturski školjare ukazali na matematičnoj prezentaciji u ramikog manifestaciji Maj Mešac matematiki u Beogradze. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.